Ubusobanuro bw'izina Dorcas. Dorcas ni izina ry'ikigereki. Dorcas ni izina rihabwa abana b'abakobwa, riva ku ijambo ry'ikigereki ryitwa Dorcas, risobanura ingeragere cyangwa se wuzuye ubuntu. Iri zina Dorcas ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo, aho tunarisanga mu gitabo cya Bibiliya, cyane cyane mu byakozwe n'intumwa ku bice 9 ku murongo wa 36 kugera ku wa 42. Havuga uburyo Dorcas yari umuntu urangwa n'imirimo myiza, wari umudozi w'imyenda kandi agafasha n'abakene. Rino zina Dorcas abenshi bakunze kurihuza n'izina Tabita, aho na mutagatifu Dorcas nawe yizizwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 muri amwe mu madini ya gikristo. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Dorcas. Dorcas aba ari umuntu w'umwizerwa cyane. Dorcas ni umuntu uzi kwihangana. Dorcas ni umuntu uzi kwicisha bugufi, kandi Dorcas ni umuntu uzi gufasha abandi. Dorcas ni umuntu ugira icyizere. Dorcas ni umuntu uzi kwita ku bandi. Dorcas ni umuntu ugira ukuboko ko gutanga, kandi Dorcas ni umuntu wanga cyane kubona abandi bari kubabara. Dorcas ni umuntu ugira umutima woroshye. Dorcas ni umuntu ugira urukundo rwinshi, kandi Dorcas ni umuntu ugira mu buhanzi bwinshi. Gusa ariko Dorcas ni umuntu ujya witanga cyane, ibintu bishobora gutuma we ubwe abangamirwa. Dorcas kandi ni umuntu ukunda kunenga abandi no kubona amakosa ku bandi. Gusa ariko kandi Dorcas ni umuntu utazi guhakana cyangwa se kuvuga hoya. Dorcas kandi bitewe n'ukuntu ari umunyamahoro, yirinda cyane amakimbirane, bituma we akunze kuharenganira. Dorcas kandi rimwe na rimwe ajya arangwa n'isoni. Rino zina Dorcas ni izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu nka Nigeria, Kenya ndetse na Ghana. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Dorcas harimo Dorcas Inzikuru. Uyu yamenyekanye cyane kubera kwiruka metero 3,000. Uyu akomoka mu gihugu cya Uganda. Hari kandi Ingabire Dorcas wamenyekanye cyane kubera kuririmbana n'umugabo we Papi Clever. Hari kandi Kamikazi Dorcas wamenyekanye kubera kuririmbana na mukuru we Vestina, nawe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda. Hari kandi Dorcas Makigato wamenyekanye cyane kubera gukora business no gukora ibikorwa bya politike muri Botswana. Rero niba witwa Dorcas uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Dorcas, reka nkwifurize kugubwa neza. Reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.